Siga kupaina, kawas kupaina, nulawas sila. Kasawan jai, nimbangan deui, asih munggaran, ngeteka yang gak kena soyot musik manehna kiwari aya merenang hati mual tagiur di ruang gandrung. Halo, like-nya. Kumaha daramang sarena terus ngetus lebet di YouTube Desi Bintang Official. Di like, di komen, di subscribe guys. Ada sahaita Dwi, apa kabar? Noah, Bintang, halo juga. Buat di TikTok selamat bergabung di Bantu TP Player ya. Kurang ngawih guys. Aduh, terus selamat tepannya. Nyobian di live di karaoke kumagi kita ada paruyang gitunya. Ame hiburan main stres no. Main stres no guys. Ibu-ibu mah biasanya capek. Sebenarnya 5.000 dapat player. Kembali masih kerasa nguri homi gitu. Papa datangnya. Kesara masih ayah. Kering kasih satu dua rasa dubidang kudu kumaha. Sawer dong Jayanti. Ini datang. Kayak ini coba diputar ke sana biar nggak ngejerit. Oh, jadi ya. Oh ngejerit. Karena guys settingannya kurang pas ngejeritan baik. Nangis. Es krim aku. Sok. Nah gitu. Jadi kan ngejerit. Lepet. Miki, kapan datangnya? Katanya udah janji. Apa tuh? Bro, thank you, TP Player mah. Hey, tutup ya kan? Audionya saya ke ya, adu-adu audio isin pengen. Gaya kota Sumedang, seniman di udara gonggong, paragi arak-arakan, dengaran budak sundatang, budak menengadang-gadang, budak apa kuda itu? Rek payungan, sholat terompet gendang, mengawi dengaran budak mata, tempat kendala jaipungan, dengaran budak neng alus oke suantena cenah neng.
Bagus, terima kasih. Dua lelaki jalanan oleh orang Tanjung Sari Sumedang. Hoyong di tengah badai makan. Oke, terima kasih. Itu kado Jayanti Kamana. Saya orang Jawa tapi suka lagu Sunda. Semua aku rasa orang leles Sunda masuk. Orang Jawa tapi ya Thomas. Hujan lagi, kuringlah lagi. Pada mikir yang di Pogadina kembang menjadi impian yang selami mapain hati. Lagunya guys. Nggak tahu guys. Nggak tahu. Lanjut lagi bang. Lanjutin lagi. Lanjutin lagi channel guys. Jangan gitu-gitu atuh. Selamat sapa-sapa. Sudah belum ini sudah kecil guys. Like, comment, dan subscribe guys. Di follow di top player. Nah, Joji ala Jin. Jajan. Ini jajanan. Nanti dong. Jajan. Karena tak mimpi beli teh pucuk bunda satu gitu uangnya udah mana uang recehan mana
Nuruni, jaminan refund 100% di Traveloka. Jayanti naik daun dia disuruh wedding TikTok sama YouTube-nya. Keluar gede. Kamana orang Cikosa, orang Gilang, orang Cimahi. Benci burik surya dan pamit, hujan letih, lari hujan. Di mana neng yang naruh? Sabodo teuing, lagu Sabodo teuing teh saha? Sabodo teuing teh saha? Lagunya guys. Nggak tahu guys. Nggak tahu. Lanjut lagi bang. Jadi lagi. Ada jinggai channel guys. Jangan gitu-gitu atuh. Halo siapa-siapa sudah belum ini sudah kecil guys. Like, comment, dan subscribe guys. Di follow di top layan. Ajo jing ala 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 jing. Jing ala ala aja jing. Aja jing ala ala aja jing. Mare, apa lagi? Saya suka. Apalagi lagunya guys. Nggak tahu guys. Nggak tahu. Lanjut lagi bang. Jadi lagi. Ada jinggai channel guys. Jangan gitu-gitu atuh. Halo siapa-siapa sudah belum ini sudah kecil guys. Like, comment, dan subscribe guys. Di follow di top layan. Ajo jing ala 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 jing. Jing ala ala aja jing. Aja 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 jing ala ala aja jing. Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing ala ala ajo jing. Dede Bradian. Ala ala aja jing. Aja